Nagrada Srpski krivak 2013 za informatiku dodeljuje se profesoru doktoru Dejanu Milojičiću, prvom Srbinu predsedniku kompjuterskog društva Computer Society pod okriljem najmoćnijeg naučno-stručnog inženjerskog udruženja na svetu, Instituta elektro- i elektronskih inženjera IEEE. S diplomom i zvanjem magistra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu do najviše počasti prevaljuje prilično dugačak istraživački put, od Instituta Mihajlo Pupin u Beogradu do kompanije Hewlett-Packard. Doktorsku titulu stekao je na Univerzitetu u Kaiserslauternu i u međuvremenu postao jedan od najvećih znalaca računarstva u oblacima koje predaje na Kalifornijskom univerzitetu u San Joseu. Do sada je objavio 2 knjige i 120 naučnih radova u najpoznatijim časopisima i uknjižio 11 priznatih patenata i ima 22 prijavljena. Među prvima čestitao mu je profesor dr. Božidar Radenković, prvi čovek pridružnice istog društva za Srbiju i Crnu Goru i predsednik Skupštine Srpskog krivaka, koji je pored poručio da Nikola Tesla je bio potpredsednik IEEE-a, a Mihajlo Pupin predsednik. Dejan Milojičić, dakle, korača stazom dvojice svojih slavnih prethodnika.